Rimezera mapungo wa SABC uva pano Auckland Park, Johannesburg, tui mapungo maurane ngachino chipinga kea. We welcome the call for a regional and continental discussion on the issue of migration. Afrika chipembe na shango la Botswana akukwatisa chumisano zawo za makwebo kati na mungu masia. Some people, they sleep here 2 nights. Me, I never sleep. I came morning here, early in the morning. Vamwe bazirapo bano bama shango ni anda be bashaba mahaya abo nge doroboni ya Durban vari bananyopo zauri buchiro abo bukomboni. Iya takaza ngauri ibona na kidodo ya takaza futhi ngobona uri bathusi nabo ba kokono pata bushaka kharini. Hovuwa ketikanyo eni adu thusa barwaze barna thaidzo za tsiyo wengoroni hachilizini. I think what we try to achieve out of these alignment camps is introducing youngsters who haven't been part of our system, and even if it's just not just a newcomer but a guy who's only been to 1 or 2 alignment camps. Ngwena zalipasi za rugby banu baba Springbok bakurukisala matoma karangwa ya zichaka ya mutambo uyo. Nda limadikwana riwesala mapungo pano ka SABC2 SABC Plus na kali hai. Lina shango la Afrika chipembe na shango la bahura la Botswana akukwatisa chumisano siani la makwebo furufuru katihi na zimwe sektara za ndeme. Barangapanda wa mashangwa ya mabiri baneba ba President Ebo Cyril Ramaphosa na President Ebo Duma Boko wa kunyerezanya mbedzano wakati ya mashangwa ya mabiri ngi khaburwane hone aba Botswana chipingani cha kunyereza madaro wa madua mabiri nga President wa pano. Welcome the call for a regional and continental discussion on the issue of migration. This discussion should consider all the factors that drive migration, including the responsibilities of all our countries and countries of origin and transit countries as well. While South Africa continues to be Botswana's largest trading partner, there remains a substantial untapped potential for further expansion and diversification of investment flows between our two countries. Abazirapo manovama shangwani anda basina wa mangwaro baba kumangana anda asentara diakoni ya doroboni ya Durban chigwada cha bazirapo aba boshabo midini yabo madoba zgati operao oni aba kotoda butsumbamo gamrawo amishusha zao chabane zine bazirakazo bamwe babo bari abachakona na uwana chumero za ndeme zanongaza mutakaro kati na zikoro. Some people, they sleep here 2 nights. Me, I never sleep. I came morning here, early in the morning. So we are scared. Some people, they are scared when we don't have bees. We are seeking bees here. We came here to get bees. So we can't go hospital. When we go hospital, they said you are foreign. You can't go inside. They are chasing us from the hospital. We can't go to school. They said foreign, they can't go to school. They have to go and prefer the school. They have to go prefer hospital, and then we can't afford that money. We are refugees here. At the moment, as you can see, we are collating the names and those who claim that their papers are legal. So basically, the names that are going to be taken from here, they'll be taken to the Home Affairs, where the Home Affairs will verify whether the papers is true, is it fake or not. Because obviously, people are claiming that we have illegal documents, that our documents are fake. So hence, that what our representative went on to put in that cry out, saying that fellow South Africans are claiming that our documents are fake. So we need them to be verified by the Home Affairs, and they agree to do that. So at the moment, undocumented foreigners, they are not here. We have no idea. They are not here. Most of them are not here. So even though any human being in their senses, if they know that they're in their country illegal, they know that they're undocumented, will they go forward and get verified? No, obviously. Chanda cha President wa Paul Mashatile barakawe bena buti wakati ya mubuso mahosi mazangano abazirapo bapano
kati na vadzirapo mamashangoni anda vane bava pano uitera uthivela zikhakati zinedza kuiterwa vadzirapo vanobva mashangoni anda vari chumisano iyo ndi ya ndeme uitera utsireledza chirunzi cha vadzirapo va dzhango la Africa musi zoteralo na president wa kale Thabo Mbeki navone vobva mulomo malugana na mafungo aya ani akwama vadzirapo va mashango anda vane bava pano Africa Chipembe. We gather today at a time when South Africa has, over the past few weeks, observed acts of violence against foreign nationals. While acknowledging concerns about illegal foreign nationals involved in crime, we strongly condemn the anti-migrant protests and xenophobic violence. And we urge law enforcement to address these issues through legal means, not mob violence. The finger is being pointed at wrong people. The levels of high unemployment in this country are not due. They are not due to undocumented Africans. They are not. We know the history in detail of how South Africa, 1994 to 2000, 2008, 2009, the country goes up like this. Growth rates reach 6%. From 2009 goes the opposite direction. Doesn't cause by the undocumented immigrants. The people who caused that, like, you look at it, that decline, they are laughing in a corner there. Because we're pointing not at them, but we're pointing somewhere else. It's wrong. Aba muhasho mtakora vundila Limpopo bovura ketikonyo ya urapa barwaze kana barwaze barena taizo za tsiyo bunguloni ya chirizini uvuli wa ketikanyo iyi zuido tusa ka barwaze ba madana bana bachimbira nyendo ndafu uya wanazirapo na ndondoro zwa barwaze ya tsiyo ngo bunguloni ya vundu hapulukwane iyi ketikanyo ntswa yo vuli waho ina mimbete ya tae zwinji ngaro mapungo washu rendani ralipaswa. Ramiwa balwadze va padofu raru vane vakutshila na bulwadze ha tsiwo vunduni la Limpopo vachita yo fara lwendo lulapfu uya vuongeloni ha vundu ha Pietersburg uwana zilapfu muwe wa balwadze va tsiwo uhumbelaho usabulwa zina vari lwendo lonolo lu anetisa lwa dovafu lwa dura vari votakala saizvi vasicha do fara lwendo lulapfu uwana zilapfu ziyatakadza ngoti zino zorali wadibva usikufuna unganamela ambulance wakudriver kule wasvika pa wadibva wa mashoponi waita zvine wakuita zvone wawabona vana vakuvavona fana namusi sichafana namusi uchikufara ndolapfungo rala 2 hours dzauta uya ngepulukoni abo mulwadze bakufushe anga tuso ine bakweiwana na ndira ine baongi bachirizini bakubafara ngayo tuso yone sorry iyatakadza ngauri ivona na chidhodho yatakadza futi ngowona uri bathusi navo bakokona ufata ushaka kharine nga chipidi ngotavanya nga maanḓa ba muhasho wa mutakalo vunduni la Limpopo vari balwadze vane vakotoda dzilafho la tsiwo ndi vanji vari balwadze umona na zwitiriki zwo fambanaho ufana na chitiriki cha Vhembe vha tea u thoma u ṱolwa nga dokotela wa tsiwo vhuongeloni ha vundu ha Pietersburg panda ha musi vha tshi rumelwa tshilizini. The demand for renal dialysis has grown exponentially in the province. It did not start like this. At some point, people would go to Ga-Rankuwa before 2001, and we started small in 2001. Ba muhasho vari vana pulani za ufata inwe khethekanyo ya dzilafho la tsiwo chitirikini cha Sekhukhune na Waterberg. Nne ndi Rendani Ralipaswa wa mafungo a SABC ndi vuongeloni ha Chilizini. Richibuya mapengeleni riseza chanduko za kilima kati na masianda yetu ahone arushaka vasongo tuchira kule reawia zino usikale.
vapo vatanganidza kha mapungo pano kha SABC2 SABC Plus na Kali High. Meya mutukana wa ming'wa mitano weakumbiwa nga midalo ngembaula ndagia ni vundunila Limpopo matumani yang'wa abari wangania bukuma saizwi chitumbo chawe chisatu wanala sianda balayi ndi mutu wa utoma ubigwa uri ukumbiwa zwiwonezo midalo iyo zezo siya batu bafumbiri sumbe boro ba vundunila Limpopo. Vundunila Limpopo likotana na kedu za masianda itwa chanduko za krima kati na zuo zwa mucho wakalorao zwinji kamubigo na rendani ralipaswa. Ari muvunduni wa Mbaula ndanyana hagiyani zvichitevera midalo yeyamverera na wanga mwezi wa Phando. Muvundu wa Mbaula ndi muwo wachinyazwa zwihulu nga midalo herabona bathu banji vachikokheletcherwa nga zindu na thundu. Limwe line vangadili humbula ndi la n'wana ula wa ming'wa mitanu wa mutukana we akumbiwa nga midalo. Zwa zwino richikhwamba uyo n'wana hathu wanala nahone richiyamba na vamuta wawe voribuza zwawo ri mapholisa volicha utodana na uyo n'wana richamba zwinji rinamea sianda baloyi uyo n'wana wa ming'wa mitanu we akhera kana we akumbiwa nga midalo ha khensa nkari ya n'wina sweswi lo rova hapa noni hindu yavo yava ihone vako difahani uvuya hapa vachikhovona uri auchenandu nahone ndi he n'wana wavo akumbiwa hone. Man feeling kahle na problem swinene ku anestic n'wana mi ile ku loko no kuma n'wana masalele man'wana at least nyana anta kota ku tsaka ni swi boku n'wana mi langa tlela ku swi swa seni na problem and feeling kahle swinene. Sweswi we know uri un'wana mapholisa abacha search zwihani va difani u diva zori na zwino n'wana hathu wanala bezi mapholisa volicha utodana naye. E problem swinene ku ava ri searcheni ena hi swi tiku hina hi yimi ka nkarhi swiswani a hi le ku swi tiveni loko o vo search hi kota ku kuma n'wana at least a swi ta kota ku famba kahle. Havononi ndi me a sianda baloyi ula n'wana wa mutukana wa ming'wa mitanu we akumbiwa nga midalo vachikotalotshedza voribuza zwauri uyu n'wana oda kumbiwa nga madekwana musi vo edela naye na zwino mapholisa volicha utodana na uyo n'wana vachikuhumbela uri muvuso kana mapholisa va dova hafu vade vatodane na n'wana u diva zori ugayi nahone va dive zori n'wana wavo o vulungiwa zwa zwino va khou ṱoḓa n'wana uyo a tshi wanala mbilu yavo i kone u rula. Ndi rendani raliphaswa ndi anefa muvunduni wa Mbaula. Vadivi vakuamba uri mashango alino dzingu la Tshipembe Afrika ono vana khombo kana ono va khomboni ya zwiwa zwa mupo wokaleraho kati na chanduko dza klima. Izwi zikoda musi mavundu manji pano Afrika Tshipembe achikotobva uweliwa nga zwiwo zwa midalo. Usedza pungoleneli nga vudalo rina tho ya upungudza zwiwo kha tshumelo ya mucho pano Afrika Tshipembe vorudzani Malala. Abo Malala ndi madekwana ari kuvatanganidza kha mapunga a Tshivenḓa khamusi rimbo ḓi tou lavhelesa uri ri tshi amba nga tshanduko ya kilima ri vha ri tshi khou amba nga mbini zwavhuḓivhuḓi nahone masiandoitwa ahone ndi afhio kha mupo na kha vhathu. Ndi madekwana avhuḓi vho Mfanḓirani na vhathetshelesi vhoṱhe kana vhoṱhe vhaṱaleli vha channel yeneyi SABC2. Ndi nga tori thamusi nga u tou pfufhifhadza ri tshi ṱalutshedza uri tshanduko ya kilima ri khou amba mini ri vha ri khou amba zwiḽa zwine ha thoma u vhonala zwe ra zwi ḓowela zwi tshi ḓa siani ḽa mutsho zwi tshi thoma u shanduka ra wana thamusi dzi mvula dze dza dzi tshi ḓa ya ḓi tou na zwavhuḓi milambo ya ḓala zwavhuḓi ra wana maḓi i tshi vho ḓa yo no tou engedzea ra wana u tshi vho bvelela na milambo miswa ye ra vha ri sa i ḓivhi thamusi ya kalekale ra wana na dzi thavhela ntswa dzi tshi khou thoma u bvelela kha vhupo vhunzhi. Ndi fhaḽa hune ra khou vhona zwiwo zwa dzi mvula dzo kalulaho dzi tshi khou vhonala dzi tshi tou vha dzo no tou ḓala dzo engedzea nga maanḓa adzo thamusi na nga u tevhekana hadzo. Thamusi tshiṅwe tshifhinga wa tshi ḓo wana kale ra ri tshi zwi wana u tshi nga wana thamusi i tshi nga ita nga u rali ha fhela miṅwaha mitanu wa dovha hafhu wa wana iṅwe. Zwino u ḓo wana zwi tshi khou itea kha ṅwaha wonoyo muthihi hu tshi khou ḓa miḓalo ha vha na gomelelo kha zwiṅwe zwipiḓa. Zwino ndi zwe ra vha ri khou zwi experience kha shango ḽashu ḽa South Africa. Dzifhio khamusi tsivhudzo dzine vha dzi ṋea ngei lushakani kha nyimele dzo tou raloho?
Thamusi ri tshi khou tou sedza a tori zwa zwino zwine zwa kha ḓivha zwiswa mihumbuloni yashu vhuria o fhiraho nga ngei Eastern Cape ro wana miḓalo i tshi tshinyadza ralo zwa matshilo ane a swika ḓana kana u fhira. Ri tshi kha ḓi ri izwo ndi izwo ri tshi thoma tshilimo nga ngei Limpopo ra vhona mvula dzi khou na u tou bva thamusi October, November, December ya ḓi engedza i tshi ya nga January ya vho tou vha miḓalo na tshinyalelo. Zwino ri ita khuwelelo kha vhathu uri vha ṱhogomele nga maanḓa ngori vhunzhi ha dzi khaedu dzine ra khou ṱangana nadzo ndi musi vhathu vha tshi kombetshedza u pfuka milambo ine yo ḓala a i pfukei, either vha khou tou pfuka nga u tou tshimbila kana vha khou pfuka nga dzi goloi a u pfukei. Zwino ri khou ita tsivhudzo uri musi milambo i tshi ḓala vhathu vha songo kombetshedza u pfuka nahone vha thetshelese nga maanḓa tsivhudzo dzine dza bva ngeno kha riṋe vhaḓivhi vha mutsho ngauri ri a tsivhudza lushaka uri vhathu kha vha ṱhogomele dzi bada dzifhio dzi ḓo tshinyadza na vhupo vhufhio vhu ḓo tshinyalelwa kana u ḓo wana mvula dzo kalulaho. Zwenezwo zwi vha zwavhuḓi uri vhathu musi vha tshi pfha tsivhudzo dzo ralo miṅwe mishumo ri i litshe ri ḓo i dovha hafhu musi mvula idzi dzo no fhira vhathu vha tsireledzee. Khamusi ro lavhelesa kha mavunḓu ashu a fhano kha Afrika Tshipembe ndi afhio mavunḓu ane ra nga tou amba uri khamusi a khomboni? Mwashi ri nga tori tshanduko ya kilima a huna fhethu hune ya sa khou pfala zwa zwino nga maanḓa ri khou sedza kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe mavunḓu oṱhe a huna vunḓu ḽi sathu kwameaho. Zwa zwino ri tshi khou amba ri kha ḓivha na tshiwo tshine ro livhana natsho nga ngei Western na Eastern Cape nga maanḓa vhupo vhula ha Garden Route. Ndi mvula dzo ḓaho zwino dza ḓa nga maanḓa dza tshinyadza zwiṅwe zwikolo zwi tshe zwo valiwa na zwino dziṅwe dzi bada dzi tshe dzo valiwa tshinyalelo i khou vhonala hoṱhe. A huna vunḓu na ḽithihi line ḽa nga ri a ḽi thu pfa thamusi vhuhali ha inoni tshanduko ya kilima zwi tshi khou ḓa siani ḽa miḓalo nga maanḓesa nga miḓalo ri tshi sedza na gomelelo ḽi ḓivha hafhu ḽi tshi khou ḓivha iṅwe thaidzo ine ya ṱumana na zwene zwa tshanduko ya kilima. Zwino ri nga tori ndoṱhe u bva Western Cape, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Free State, North West a huna vunḓu ḽi sathu kwamea na Northern Cape ngei hune thamusi vhathu vha ḓo ḓivha u tonga ndi desert nahone hu khou kwamea nga miḓalo. Zwi amba uri a huna tsaleli zwa zwino roṱhe ri khou tea u ima nga milenzhe ra vhona uri sa lushaka ri a thetshelesa musi tsivhudzo dzi tshi bvelela dza uri vhathu vha songo ya gai vha ite mini vha songo ita mini. Ri khou livha nga maanḓa Vho Malala ndi musi ri tshi khou amba na muḓivhi wa mutsho Vho Rudzani Malala ri khou lavhelesa mafhungo a tshanduko ya kilima. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonalo dzikamusi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 16 rands 51 cents, bondo ndi 22 rands 14 cents, euro ndi 19 rands 14 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 15 cent. Mikobe phala JSE ipasi. Cars bverezo musuku ndi 4,509, platinum ndi 1,930, ngeno oil isingokonekiswaho ndi $107.3 kafagi. Ngwena dza ḽifhasi dza mutambo wa rugby vhana vha Springbok vha khou lugisela khalaṅwaha i ḓaho ya rugby ine ya khou ḓo thoma nga ṅwedzi wa Fulwana. Mugudisi wa Springbok Porasi Erasmus vho balelwa u dzhenela mushumo wa u ṋewa tshikhala tsha khuliso tsha lushaka ngei Union Buildings nga mulandu wa mushumo wavho gambani ya thimu ya lushaka ḓoroboni ya Cape Town. U kuvhangana gambani ya thimu hu itela u pulana na ndugiselo phanḓa khalaṅwaha ntswa. Ndi ngazwo ino thimu ya Boks ingwena dza ḽifhasi luvhili ya mugudisi wayo Porasi Erasmus vha vhelwa tshikhala tshihulwane tsha khuliso tsha lushaka nga President Vho Cyril Ramaphosa ino vhege. Every year after alignment camps, we say we're happy with where we currently. I guess the proof will always be when we start playing, are we playing well? But I think what we try to achieve out of these alignment camps is introducing youngsters who haven't been part of our system. And even if it's just not just a newcomer, but a guy who's only been to 1 or 2 alignment camps, I think in that sense players are probably feeling a little more comfortable getting to know the coaches, getting to understand a little bit of the structure. And then obviously there was a lot of injured guys who's not currently here, and then some guys who just connected virtually. So I think there was different goals, but I think most goals achieved. But it's good and easy to talk now. Obviously it has to translate onto the field when we get there. Vho Erasmus vatenda kha uri thimu yavo ya zwikono u konda khaedu ya u kuvhanganya vhatambi vayo gambani na vhane vha tamba mashango ḓavha.
When you have picking players from more than 29, 30 clubs all over the world, everybody's got a plan, everybody's got a different structure and how they want to attack, defense, those kind of things. But as long as you're aligned off the field and with the plans for the year, everybody can plan and everybody buys in quickly. Uitori vatambi vothe vakonu fara mlenje na wasedzisa ka chipikwa chithihi ndi zwa ndeme. Vo Erasmus vana vatambi vanji vavhuḓi nahone vha tea u nanga nga vhuṱali. There's been more than 60 players in these alignment camps, so I think in the terms of spreading the net and making sure everybody got a fair start for if they get selected and when they get picked up, I think that's now done. We all are flying into our different places tonight, yes, then it's on the field, and I guess when we get together in 2 weeks' time, some guys will be still playing, some guys will be flying in from overseas. I think we're in a good spot. Everybody knows what we're expecting from each other, and then the training on the field will start. Ndukisoro za mtambo zidothoma vege dao phanda mtambo na timu ya Barbarians ubvafo hatevela mitambo ya Nations Championship nga mwezi wa Fulwana. Aiwa alamusiri ya gazane pa uvakando ya kumunara aratangane machero ndende. Ndi matekwana karumbudira besanyimero ya mucho ya matekwana anamusi bapumbi ba mucho be matekwana anamusi karera bere busoto sikati unanga kadipera pera para chitsikini cha shango busoto ubu huko perekezwa ngami moya inya kuvutsura ngabo hari karumbudira besoro machero hone litocho limanga chipumbe yote nyimero ya mucho ya machero kutoba haku ya sumba ai wanga kaduvod una makoro tiba ya doba haku ya pera pera ya hapo aborora mimoya inya kuvutsura hapo ngabo hari tingazo rishikoba tsibuzo matekwana anamusi kabara bere zimvura zinatata tsikoferekezwa ngamimwe ndi mvura za ziruri tsinza kurabirwa matekona anatina tebura pala kurabirwa mvura tsinza tsikoferekezwa hafuna nga madombo kari mbotili mona rero basetse temperature za matekona anamosi kari tomenga pondo lashu langeno khauti mero kuvikero honi mucho buti bukuma ngeno drobuni ya Johannesburg samtoro kobona na pala Brocksport ndi mucho buti bukuma Pretoria the temperatures tokonya tsashika pala ka 19 atina Fahrenheit na pala Carletonville na honi ai wana huna pepo petsiha lidotudera musili chitaba kari mboti ya bondula ne mpopo pala musina uri na honera kubona mu shobo dibukumo chikubikwa atina atoya ndozi tokonya za chikapala ka 22 tsanini na pala pulukwa ndi mu shobo dibukumo rusa hangwi mukopani na pala bilabila puri la pala malanga na honera kubona mu shobo dibukumo madikona na musi samdro kubona zi temperature moto angariza zikokonya za chikapala ka 26 para zikukuza MCON 2020 na pala Emily Carolina hone atina ndi 18 karimbo dia vundu la pala KwaZulu Natal hera bona hone aiwa mimwenye kubutsura ngabuhari pala penera shango ya bupadwa pezia ditsabuti bukuma zi temperature Rubuna Cockstad na pala Port Shepstone ulundi hone aiwatsi dokonya tsasuka pala ka 26 kari modera sa pala Eastern Cape on hone rokona mucho abu dibukuma kaduvwa una makoroti ba idoba ku ya pera peti ngoto angareza aiwa ndi mucho abu dibukuma uno do tudera musili chita matabero muzo sa pala Western Cape na hone runira kobona mucho abu dipala Moselby atina pala George Fredendal hone aiwatsi kora the temperature zikonya tsishike pala ka 21 atina hamuzo chabala saka debura kapa matiko na muzo kobona aiwa una busuto nanga kati pera peti ha ukobona zi temperature zabu dibukuma zodzikaho pala Drobuni ya Kimbali kuruma na pala Springbok apinting hone aiwatsi dokonya tsashika pala ka 25 karimbo dia nalo rabesa kamango mavundu pala Free State hone kubona nango matikona na muzo kubona zi temperature zipasi uko rotora bukuma pezi ya masholi chicha aiwatsi dokonya tsashika pala ka 19 pala Fixback Frankfurt ndi 18 atina Porthaville na hone korabera mocho ndonga kati tutera muzo shabasa machero pala Northwest hone korabera mocho dibukuma Drobuni ya pala Autostar rusa hangu pala Maki hikendi dokonya tsashika pala ka 22 atina Freeback on hone kwa duvwa machoni shkorotora pezi yango zidokonya zi temperature tsashika pala ka 23 helino ndi komba kabe mate kona bote